lathi ibhova awusebexabene abantu ibambe ngakho now life bafuthu ukukhuluma ngoThamara hayi kaningane bafuthu kaningane insizwa zakithi insizwa ivuka ziyofesa hayi on man ufuna umsebenzi hayi ngithinteni bafana ku inbox ngonisiza Max nomyeza hayi ningabe nisakhala bafethu 50k is gone it's gone mina angazi ukuthi usiza umuntu obubheka inzuzo or usiza umuntu nje obubona ukuthi ukhuluma into eright ngangayibona lento kodwa ngena omunye umfowethu wemxo ngoba wena ngathi uyaziwa awuphawule ngoThamara ngamtshela wathi lazi lento izongihlula nofuthi ngoba ngiyazi iqalephi yabo angifuni futhi ukuyingena kakhulu ngoba inesimame kakhulu kanti mina ngiyindoda yabo hayi myeza hayi madoda hayi ayihlale phansi ibamba umthetho madoda 50k is gone kodwa ke bafethu kodwa nani ngampela madoda nikhaliswa lo ma 2000 aneze nithi mancane ayi mina ngiyabazwela abantu abafaka imali hayi ngiyabazwela abantu abafaka imali ngiyabazwela impela abantu abafaka imali bengulalele nje lo life namanje sengushiye phakathi nje hayi bafethu niyokhohlisa abenyanga nibaholela beviki nidlale ngabe 40 nights hayi bafuthi kaningane nje ihambele nemali eyayiphiwa abantu ngaphela egcine nakusimalini lento enikhalisa mase nifile ngathi uThamara umcekelela phansi amagameni or wenzani hayi bafowethu mina ngithi ayihlale phansi ibamba umthetho impilo iqhubeke khohlwa nje into eziningi hayi bafowethu khohlwa nje into eziningi imali bafowethu ihambile unizamile nje ngama 2000 kanti nifunani ngiyabazwela abantu abafaka imali kanti kakuyibhizinisi hawu senifuna ukubonga ngo 5000 gogo gesola ebubunandini kula uzongithola khona hayivuka insizwa ziyomaketha hayi ngeke madoda hayi ngeke myeza hayi siyaweza amacliphini madoda kukhulunywa la ku WhatsApp ingane wakhiphile manje uthi hayi ngathi impela ingane ayisabulala ubuthongo nifuna imali meneza ama 2000 nithi nini imali encane sikhuluma phezulu kwama voice note no Max Makhanya sikhuluma phezulu kwama voice note hayi not ukuthi siyanisukela sinisukeli ama voice note enu nikhuluma kuma WhatsApp nifuna imali enganeni bafowethu hayi insizwa zakithi hayi nayivuka insizwa hawu kanti nandlala ngeinsizwa zakithi seniyayibanga le mali hayi imali yayiphiwa uThamara ngasho ngathi ukhulume kahle kodwa egcineni nizogcina lento leni yabo isekukhona osomathuba uma ungalanda ivideo yami le ngithi Thamara be careful ngoba sekunosomathuba ikhona lo video ngizoyifuna ngize ngiyithole la ngangithi khona Thamara be careful ngoba sekunosomathuba ayikho into wrong enze Thamara u50k wakhe if uyibalekele no 50k ne-iPhone 16 no Code 14 okwakhe lokho abantu ababemupha kanti kase kuphoqa ukuthi enondle awu kahleni madoda hayi kahleni hayi ingakho mina ngeke ungithole entweni ekanje ngoba mina ngiyindoda hayi ngeke ungithole mina entweni ekanje yabona nje lo life uThamara nje this Thamara that Thamara this Thamara that akekho yena uyambona la akekho Thamara this Thamara that Thamara this Thamara that yabo so into ekanje so thina nje hayi thina ovictor ngeke usibone sikhuluma into eka so zinabanikazi baza abakwazi ukuyikhuluma thina sibheke lokho ngathi impela kusinikeza something ngiyabona lokho kunginikeza imali mina namanje hayi ngiba available kodwa nje into eneso uzongithola ngempela everyday ngihleli ko life abangenasidingo ngikhuluma nje ngamagama abantu hayi never ngiyenze lo nto leyo khohlwa ngisho usuthanda khohlwa ngihlulile ke bengicela ngahlula ngathi no hayi mina ngiyahlonishwa ngiyahlonishwa hathi ngithule gone 50k bakhala manje mncane 2000 awungangibamba life kangaka myeza ngabe yami awu Max mfowethu kodwa mfowethu hayi kulungile Thamara hayi lungisa sisinazi ingane zabantu izoshona ngenxa yemali awu